Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu recenziju. Ovoga puta radit ćemo recenziju low-cost tastature proizvođača Spartan Gear. Ukoliko ste ikada čuli za ovu tastaturu, verovatno znate da je u pitanju mehanička tastatura sa osvjetljenjem. Dakle, nije u pitanju RGB osvjetljenje koje je podesivo, već je fiksno, tako da ne možete da menjate boje niti da ih podešavate, to jest da sinhronizujete sa nekim programom, ali ono što je jako interesantno jeste da imate te neke efekte koji će eto da za utehu da vam učine korišćenje malo lepše. Ono što je karakteristično za ovu tastaturu jeste ta neka cena oko 30 evra, što je jako malo za jednu mehaničku tastaturu, ali kvalitet je iznenađujuće dobar. Što se tiče samog distributera, čini mi se da se trenutno nalazi samo u radnjama Gamesa, tako da svakako je preporuka da je isprobate, to jest da je kupite, a ukoliko imate prilike za to. Sada ćemo pogledati konkretno šta se sve dobije u pakovanju. Moram reći da je sama izrada tastature jako fina, dakle nije nešto preterano kvalitetna, ali se jasno osjeti da nisu štedili materijal, zaista nisu štedili materijal, vizualno jako lepo izgleda, sama tastatura ima te neke kvalitetne detalje, što se tiče same izrade vidite da ima i kabel koji je pleten, što je jako dobro. Uglavnom u nekim jeftinim varijantama tastatura i pakovanja uopšte ne dobijete pleten kabel, ali ovdje je zaista to slučaj i moram reći da je jako dobro. Naravno standardni USB kao i na svakoj drugoj, ali opet kažem pleten kabel je jako velika prednost. Što se tiče pozadine tastature, to jest donje strane, imate te nožice koje su jako dobre i jednostavno fiksiraju samu tastaturu da ne bi klizila, mada ja sam imao prilike da je koristim i bez dizanja samih nožica i dalje jako pravo stoji. Dakle, bitno je samo da je na ravnoj površini. Što se tiče osvjetljenja, imate te neke efekte koji jako lepo izgledaju kako na dnevnom, tako i na sobnom svetlu, a kada je u pitanju mrak, to je već sasvim neka druga priča i sama tastatura i njeno osvjetljenje dobiju neku novu dimenziju. Mnogo mi se sviđa stil samog osvjetljenja, imate te neke tastere i komande uz pomoć kojih možete da promenite sam stil i jačinu osvjetljenja naravno, što se moglo vidjeti i na nekim drugim modelima malo jeftinijih tastatura, kao na primjer Me Too. Također, evo ovdje možete da vidite kako sve to izgleda u mraku i moram reći da je zaista fenomenalno. S obzirom da sama tastatura ne košta više od 30 evra, ovo je itekako dobro. Također, ono što sam primetio kod same tastature jeste to da ima osvjetljenje, uglavnom pastelne boje se koriste pri izradi. Dakle, mnogo je drugačije od ostalih tastatura. Ovdje možete da primetite te neke pastelne boje, recimo roze, crvena više vuče na naranđastu, plava više na ljubičastu, zelena na neku morsku zelenu, tako da ima zaista tih pastelnih boja i mnogo lepo izgledaju. Dakle, prijatne su za oči, moram da priznam, jer uglavnom se dešava recimo da većina tastatura koje imaju osvjetljenje, koje je također fiksirano, znaju da štipaju oči prilikom korišćenja jer su previše boje jarke, a ovdje u principu malkice drugačije, tako da eto,
pohvala ide i za to. Također imate i te neke gamerske modove gdje jednostavno možete da programirate koji će vam tasteri sijati, što je također za pohvalu i sasvim fair za ovu cenu. Vi ćete sada imati prilike da vidite kako sve to izgleda. A što se tiče samog stila osvjetljenja, imate bezbroj varijanti kako možete da customizujete samo osvjetljenje na tastaturi i moram reći da taj neki taster koji stoji tu, to vam je ova sijaličica koju vidite, koju upravo ja pritiskam. Uz pomoć nje možete da menjate stil osvjetljenja. I svaki put je mnogo drugačije i mnogo lepše, tako da ukoliko ste neki gamer ili jednostavno volite da imate tastaturu koja ima mogućnost da pravi ovakve efekte, sasvim ćete biti zadovoljni. Nećete pogrešiti definitivno. U nekom rangu malo jeftinijih tastatura ovo je definitivno pravi izbor. Čini mi se da je jako dobar konkurent i Me Too tastatura koju smo već imali na recenziji, ali ovo je mnogo kvalitetnija, moram priznati mnogo kvalitetnija što se tiče izrade. Tasteri su na dodir jako kvalitetni i to je nešto što je, da tako kažemo, eto, prednost ovog proizvoda. Što se tiče ostalih Spartan Gear proizvoda, mogu reći da su i oni dobri, oni također imaju i miševe, slušalice, ali generalno tastatura je po mom mišljenju odnela jako dosta pohvala na samom testiranju i samo osvjetljenje je jako prijatno za oči, tako da nećete svakako pogrešiti ukoliko se odlučite za kupovinu iste. Također cijena je jako prihvatljiva, za ono što uložite dobijete dosta. Evo ovdje možete vidjeti malo izbliza kako sve to izgleda i kako izgledaju sami tasteri. Evo ovdje imate to dugme uz pomoć kojeg mijenjate stil osvjetljenja. Još jednom kažem, u mraku tastatura izgleda božanstveno. Pretpostavljam da vi sada ne možete da vidite ovdje te originalne boje, s obzirom da YouTube malo kompresuje video prilikom uploada, ali zaista nemam reći što se tiče samih boja, izuzetno su prijatne. Evo ovdje ćete vidjeti i kako sve to izgleda u mraku sa različitim efektima. Svaki put kada pritisnete pomenuto dugme, to jest tu neku sijaličicu na tasteru, dobit ćete nov mod, što je po mom mišljenju izuzetno dobro, tako da ne morate da koristite taj neki shortcut, nego samo jednostavno to jedno dugme i uživate. Ovo je inače jedina tastatura na tržištu koju sam ja imao lično prilike da testiram, a da je imala ovakav vid tastera. Stvarno velika pohvala za Spartan Gear. I za sam kraj možemo reći da je ova low-cost tastatura itekako dobar izbor ukoliko se odlučite za bilo koju jeftiniju gamersku tastaturu koja ima naravno RGB osvjetljenje. Hvala vam puno što ste ostali do kraja videa. Ukoliko vam se svidao video, drvnite taj like i subscribe. A mi se vidimo u nekom narednom klipu i narednoj recenziji. Do tada, veliki pozdrav!